reka nakire umuvandimwe Godfather nk'uko nari mbabwiye yari yateguye ikiganiro cyangwa se niwe wanahostinze akaba yadusabye kubana muri aya masaha. Godfather, niba utwumva wafungura mike ugasuhuza abantu ukanabakira muri iki kiganiro hanyuma tukajya mbere. All right, thank you so much. Thank you so much. Ziravumera mbanje kugusuhuza n'abandi bose turi kumwe. Mugire mpagarike n'ubugingo. So, wanza muri Innocent. Maître Innocent, turakwakiriye n'abantu mwamaze kuhagera turabakiye. Uyu ngabo se ninde? Uyu ngabo nawe araza kuba ari mu batumirwa. Reka twakira abantu bose. Ziravumera, uraza kumfasha, uraza gufata umwanya munini cyane mu guhostinga kino kiganiro no gutanga amagambo, kuko bitewe n'umwanya mubi ndimo n'ahantu ndi bitari buze kunkundira cyane gucontribute cyangwa kugaragara mu bafata ijambo cyangwa mu baza gutanga ibitekerezo, uze kunyihanganira, ariko turi kumwe gatanu ku kandi. Impamvu y'iyi space cyangwa buri wese uri muri iyi space, tugiye kuvuga ku inkoramaraso, umujenosidere uwamaze abantu kandi aya masaha ukabona arya bikamanuka ntacyo bimutwaye, Rwasa warimburiye abantu mu Gatumba. Ibi ngibi bigomba kuvugwaho gatanu ku kandi, kuko ntabwo ari ibintu byo kwirengagiza. Ariko noneho tukaba turi kumwe n'umutumirwa, turi ufite Innocent. Maître Innocent, uyu ni umunyamategeko wahagurutse ahagarara n'imbaraga ze n'umutima we, aravuga ngo nzakora ibishoboka ariko ijwi rizagera kure ku karengane abantu bakorewe. Akaba ari umwe mu bantu baburiye imiryango mu Gatumba. So nyuma yuko nawe abonye Rwasa atinyutse kuza kuri izi platform kuvuga bakanamana platform, tunashimira abantu by the way bari potinze zira konti ko zavuyeho. Nabonye complaint yo mu Barundi bavuga batangiye kwataka Abarundi batujoininze ko konte kuvaho kwazo byarabababaje, batangira no kwataka bamwe muri bo kuko ngewe ntawaza kunutsaho amazuru. So nshimira abantu bose mwumvise kubera ibintu bidakwiye, yaba zira konte za hostinze uyu mwicanyi, yaba nawe ibintu byose tukabiripotinga kandi bikavaho Twitter. Tunayishimire ko X yabikoze bakava no zira konte. Nibyo njye mbabwira, ibintu birakora. Zavuyeho Kivo, kuvaho tuvuga bamaze kubashyira mu bihano. It's what we call kuvaho, niko kuvaho. Ndabizi ko kuba zihari muzireba ariko ziri mu bihano, hari ibyo badashobora gukora nonaha. Believe in me, ndikubikubwira ko ndabizi. Nabonye n'ama complaint, hari ibyo badashobora gukoresha konte zabo. So twihuta rero, ndaza gusaba Ziravumera ayobore kino kiganiro, ariko haze gukoreshwamo nkuko twabikoze ubushize. Mu by'ukuri ntibikwiye, ntekereze ko purpose ari ukugaragaza ibyabaye, ariko nyine no kwamagana uyu mugabo twivuye inyuma. Reka ngusubize ijambo, twakira abantu bose bari hano, buri muntu wese ushobora gufata ijambo azamuka rifate. Haraza kuyihe host wacu aze gutanga ijambo. Tekereza ko ikiganiro kiri buze kugenda neza kandi ubutumwa bukagera kubo bugenewe. Ntabwo turi ijwi ritoya ku buryo tuzaba abantu barebwa nkaho badafite kivugira. Oya, turari ngo twivugire kandi twamagana ikibi cyose gishobora kudukorera, dukoresheje inzira zose kugera n'inzira y'isasu nk'uko bikorwa. Ntabwo tuzemera gupfa nk'ibitozi. Ngayo nguko ndagushimiye Ziravumera. Maître Innocent, thank you so much. Nishimiye n'abandi bose turi kumwe. You are welcome mu sharing live, I mean this space. Dukomeze tuganire, murakoze cyane. Arakoze cyane umuvandimwe Godfather, arakoze rwose. Turabizi rwose, ntabwo ari ikindi kibazo, nuko ahantu uri turahazi, n'ibyo urimo turabizi. Dukomeje no kubana namwe muri uwo mwanya nawo utoroshye. Nk'uko wari uvuye kubivuga, nibyo abantu baze gufata amagambo nyuma, abifuza kuza kugira ibyo babunganira nyuma y'iyo magambo cyangwa se nyuma y'ikiganiro umuvandimwe Maître Innocent agiye kutugezaho. Ubwo n'abandi rero muraza gusaba amagambo, muzamuke mugire icyo mubivuzeho. Ndatinze rero, Maître Innocent, niba utwumva, umwanya ni uwanyu kugira ngo tubashe gutangira iki kiganiro. Okay. Murakoze cyane Ziravumera na Godfather. Nizere ko munyumva neza.
Yes, turakumva cyane. Murakoze cyane ku muhate wanyu mugira no gukomeza nyine gukoresha izi platform atari uburyo bwo gushaka gusa kuvuga, ariko harimo gutanga amakuru no kwamagana ibiba biri kubera ah, ku isi tuba turi kureba. Reka dutangire tubasuhuza, ariko cyane cyane tunihanganisha ubwoko bw'abanyamurenge, cyane cyane abarokokeye mu Gatumba, ndetse n'ababuriye abavandimwe bose. Kubona dukomeza kubigarukaho, ntituzabibagirwa, tuzareka kubigarukaho inshuro nyinshi, ariko mu gihe tuba turi muri ibi bihe tugomba kubihanganisha kugira ngo mukomere kandi ntimugatezuke ku mugambi wo kwibuka abacu, no guharanira ubutabera n'ejo hazoza, dore ko n'ubu twugarijwe n'ubwo bwicanyi butigeze buhagarara. Rero mukomere. Ntekereza ko iyi ni imyaka 20 ishize katumenyeshe leta y'u Burundi n'abandi babigizemo uruhare, ariko nihagere n'imyaka 50 abana bacu bazabikora, imyaka 100 bazabikora, bizaba bifite n'imbaraga kuruta uko tuzifite uyu munsi. Abibwira ko rero bizarangirira tuzabyibagirwa, reka tubabwire ko bibeshya. Iyo tuje kugira kubyibagirwa imyaka 20 ishize, twagombye kuba twarabiretse twicecekeye twiryamire, ariko bigenda bifata imbaraga n'intera, kandi zera ko mu myaka iri imbere tuba dufite n'abafite ibyemezo ku isi no mu bihugu bashobora kuzafata ibyemezo bikomeye kuruta uko ibyo twibwira uyu munsi, n'abashaka kudupfinyagaza no kudupfobya ko bizashira. So abo rero babyibwira, reka tubabwire ko kibizarangira. Ubundi muri iki gihe ntabwo dukunda kuganira ibiganiro byo kwibuka bene wacu baguye mu Gatumba. Akenshi ntabwo tuba dukora ibi biganiro, ariko hari impamvu yatumye ikiganiro kiza. Ntituje kuvuga amateka yacu, ariko hari impamvu yacu yatumye tugitekereza ngo nabo inzi ko bahari bari kubyumva. Hari impamvu yatumye rubangoreka iki kiganiro tukizamura kandi tukugira icyo tukivugaho. Inyito yacu mwabonye ko ari nyuma y'imyaka 20. Nari mugeza gato umwana yarahize, reka nideplace gato. Yes, muranyumva neza? Yes, turakumva rwose metre. Nari nideplace gato umwana kugira ngo adasa kuri iki kiganiro, kuko akenshi tuba turi mu mago kandi dufite n'izindi nshingano zo mu rugo, nubwo bitazatubuza gukomeza urugamba twafashe. Metre wamyutinze telefone, sinzi niba wabimenye. Okay, sorry. Muri make rero space yateguwe kubera amagambo twumvise ubundi yabanjirijwe n'iya Godfather. Mushimire cyane, nawe n'umuntu nawe vraiment ugira ikintu ku mutima cy'ubwicanyi bwabereye bana mu Gatumba. Ntabwo akomoka Murenge, ariko n'umuntu nawe ni kiremwa muntu. Buri kiremwa muntu cyagombye kuba gifite inshingano zo guharanira kubaho kindi kiremwa muntu. Izo ni inshingano za buri kiremwa muntu. Rero utabikora abari nk'abari kuza inshingano z'ikiremwa muntu. Reka tumushimire rwose, n'abandi babikora bazakomezaho kandi twese turafatikanyije. Ejo bundi mwumvise kuri space yari yateguwe n'abarundi, batumira umutumira wabo yari Agathon Rwasa. Iyo space yabo yitwaga ngo kuri Twitter yitwa ngo ni King Burundian. Nibo bari bahostinga inkoramaraso Agathon Rwasa. Noneho akomeza kumubaza ibibazo ku bwicanyi bwabereye mu Gatumba. Reka nshimire Mike nawe wagize umwanya munini
ahamubaza kugeza ubwo batangiye gusa nk'ababikwepa. Agato mu magambo yivugiye ubwe wenda twari kuyaplayinga ariko mwarayumvise benshi. Aravuga ngo iwe nta cyaha yakoze ko kandi ko nimba ari umuntu wo muri FNL wishe wasambanyije abana wakoze iki ibyo ntibimureba. Ko iwe nta cyaha yakoze ahubwo abantu bakoreye abanyamurenge jenoside mu Gatumba ni guverinoma y'u Burundi. Ayo ni amagambo ye yateruye, aravuga ngo mu 2004 bishe abanyamurenge, iyo ni guverinoma y'u Burundi, na 2010 bica abandi barundi mu Gatumba. Agerageza kwidesharja kwikuraho ibyaha yakoze, ashaka kubishira ku bandi bantu nkaho iwe atariwe. Ariko mbibutse neza ko guverinoma turaza kwivugaho uruhare rwayo irarufite si ruto. Tunabibutse neza ko wenda guverinoma ihari uyu munsi siyo yari ihari, ariko ari principe mu buryo bw'amategeko cyangwa se muri administration publique yuko ubutegetsi busimburana, continuité de service public, bigenda bisimburana. Ntabwo uyu munsi twabwira ishyaka ryari rihari 2004 cyangwa se perezida wari uhari abenshi bamaze no gupfa, tumubwire ngo ni wowe ufite inshingano zo gukurikirana cyangwa se zo gufata abakoze ibyaha, kuko nta mbaraga bagifite. Iyo ufashe inshingano ni wowe ufata responsabilité, ugafata ingaruka zose n'ibibazo byose birimo, kuko iyo ufashe ubutegetsi ni wewe ubibazwa. So nituvuga rero guverinoma y'uyu munsi y'u Burundi yumve ko ari ibyo tugomba nk'abacikacumu bo mu Gatumba cyangwa se nk'abanyamurenge muri rusange. Hari ibyo guverinoma y'uyu munsi ya His Excellency Neva cyangwa se Ndayishimiye hari ibyo agomba ubwoko bwacu ku mahano yabereye mu Gatumba. Nubwo atabazwa wenda ubwicanyi bwabeye wa munsi, ariko hari ibyo abazwa nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Rero amaze kuvuga ayo magambo, nka bamwe dufatikanya n'abandi benshi ndetse n'abacikacumu mu gukurikirana aya mahano no gushaka kugira ngo duhabwe ubutabera, ntibyigeze bitugwa neza namba, byaturaje inshinga tuburamo tuvuga ko tugomba kubisakuza tukabyamagana. Inzi ko babikurikira ibyo byose tuvuga. Deje hano hararenga abantu 100 bari kuri iyi space. Ndahamya neza ko harimo n'abantu bamwe mu bayobozi y'u Burundi cyangwa se intumwa zabo. Ibi bintu byumve ko babikurikirana de près. Na gato karabyumva. Dusuye mu mateka gatoya, ntabwo twapfa kuvuga ibyo uyu munsi. Dusuye mu mateka y'imvo n'imvano. Agato ni umukuru w'umugambwe wa FNL, ni wari n'umukuru muri icyo gihe bene wacu bishwe. Bene wacu bari bahunze ubwicanyi, intambara nk'uyu munsi iri kubahiga n'uyu munsi bakomeza bahunga, bashakirwa indaro cyangwa se shitingi mu Gatumba na guverinoma y'u Burundi ndetse na HCR. Babagize banaye babahigaga, wa mugambi wo kubarimbura ntiwahagararira aho ngaho. Uragenda noneho uhuzwa. Izo ndavuga ibyagiye bikorwa muri za raporo zitandukanye za UN. Hari nka raporo conjointe ya mission de l'Organisation des Nations Unies yo muri Congo ndetse yakoreraga ni Burundi iyo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10/2004 yagaragaje neza amapwe ivuga neza ko ya transit ya Gatumba abanyamurenge barimo
yari kuri frontiere kilometero 4 n'igice uvuye muri Kongo. Noneho aho bahitiye abaro bacumbikirwa, ariko abanzi abo bari bahunze muri Kongo baragenda barongera bihuza na FNL, kuko nabaga muri Kongo no mu Burundi yari imaze iminsi ikora amahano yica abantu mu Burundi n'ahandi. Barihuza kugira ngo babakurikirane babikire naho bahungiye. Ikindi cyo kiza kiba igitangaza cy'ubwicanyi abantu bagenda bavuga uko bishakiye amazina. Abantu bahunze ubwicanyi baraguhunze, ariko kugiza umugambi uwucuze amezi arenga 2 uri guteganya kubasanga aho bahungiye kugira ngo uje kubarimbura, ushirangize umugambi wawe ushire mu bikorwa. Nibwo bishwe mu minota itagenze 90, mu minota 100 niko raporo ivuga, hicwa abantu 166, abandi barabura, abandi barakomereka benshi barenga 108, abana, abagore, abato, kandi bicwa mu buryo bw'agashinyaguro, kuko mwabasanze ahantu badafite ikintu na kimwe cyo barengera. Abantu bari muri shitingi, udafite n'agakirida cyangwa se akantu kiwanatera umuntu cyangwa akabuye, baraza gusaba bagatema umugabo, bagatema umugore, bagatema umwana, nta kintu na kimwe ishobora kubaringira. Aha niho ahazagaragarira intege nke nyinshi cyane za guverinoma y'u Burundi n'uruhare rwa runini. Inyuma yaho hari komine irinzwe n'abajandarume bagera n'abasirikare bari bafite barenga 100, hafi cyane. Muri ubwo bwicanyi ntihakorwa intervention nimwe. Wenda nagato kuvuga ibyo bintu, ndavuga ko guverinoma igizemo uruhare, nta wabishidikanyamo, kubera ko babikoba barabikoze bataratabaye ku burangare cyangwa se ku bushake. Ariko nta buryo abantu bakwicwa muri metero zitagera 100, hari agisirikare, hari polisi, gendarmerie, abantu bakicwa rubozo kugeza kuri ubwo buryo, ariko ntihagire n'umuntu n'umwe cyangwa se muri abantu urasa n'isasu kugira ngo yirukana abo banzi. Tihaboneka n'isasu, nta n'umurundi wahakomerekeye muri abo basirikare ngo avuge ko yaratabaye basarakomereka. Bica abantu basubira muri Kongo iyo bavuye n'ahandi bagiye mu Burundi. Nta intervention nimwe y'u Burundi. Ako niko kagakomeye uzuyibaza sese aba barundi ibi bintu ntibara bafite uruhare. Nyuma nibwo bwakeye na president waho waruhari Ndayizeye, ngira ngo nyine sinzi bamutumye muri Nations Unies, sinzi nani hagarara imbari muri Haiti Samuel, sinibuka neza, nawe abyumva hari. Araza guverinoma ye avuga amagambo ye yo kwihanganisha, ariko ntiyakorwa iperereza kuri abo basirikare barangwa barasobanure uko zagenze, ngo anabashe no gukurikirana iperereza rigishugira ngo bafate abantu bari muri ako gace. Aho niho hagaragarira responsabilité ya leta y'u Burundi kudatabara abantu bari mu kaga, kandi n'inshingano n'umuntu yasanze undi ari mu kaga ufite inshingano zo kumutabara, kuko iyo udatabaye umuntu ari mu kaga nacyo ni icyaha. Baragenda birangiriraho, guverinoma yarangira, indiraza nanone ntibagira icyo bakora kugira ngo bakurikirane ibyo abo banzi bagize mu ruhare. Urwo ni uruhare rugaragara rwa leta y'u Burundi, kudaha agaciro cyangwa se kudashaka kugira ngo bamenye ayo mahano aho yaturutse,
nubwo uyu munsi n'icyayateye. Ariko nsubiye inyuma gato nibwo Agato umushaka rye Pasteur Habimana yagiye kuri za radiyo ubwe, niwe wa mbere wakoze declaration iwe avuga ko abo bicanyi aho bavuye ko ari bo, ko bavuye muri Congo, arabisobanura neza, byumvikana neza ko ari bari bafitanye umugambi. Habimana, Pasteur Habimana aravuga ngo mu gitondo kare kare ubwicanyi bwabaye, ahamagara abajournaliste. Izo ni raporo za UN zabyanditse, ntabwo ari amakuru turi guhimba, n'ayo ma audio wenda abayashaka twayashaka nayo tukayabaha. Arabivuga neza ko ubwo bwicanyi bwakorewe Abanyamurenge, azi aho baturutse, arabisobanura mu magambo ye. Abarimo babica nabo bavugaga izo ndimi zabo, bavugaga Kirundi, bavugaga Igiswahili, bavugaga Ikinyarwanda, imwe bavdere n'abandi. Abo bantu bose urumva ko yari coalition. Niko raporo zigaragaza ko uwo mugambi atari umugambi waguwe gituma, ariko ni umugambi wateguwe. Bari bazi neza amatente Abanyamurenge baryamye, kuko hari tente zibiri zitandukanye bayizi. Noneho barabibona, barabategura, bashaka imipanga, bashaka imbunda, bashaka za essence, bareba ya masaha abantu bamaze kuryama, bamaze kwinjira mu matente. Barabica. Reka nsabe ziravumerayo azamure Maître Jean Pierre kugira ngo nawe araza kunyunganira. Ni umunyamategeko mwiza wabikozemo n'ubushakashatsi. Hari numva bwisoka yahise akora article, akora masters abyandikamo, araza kuduha nawe clarification kuri ivyo biganiro turi gukora. Azamure Jean Pierre Mujambere. Nuko noneho rero n'undi wese wumva afite icyo yatwunganira vraiment ikiganiro no kungurana ibitekerezo no kwamagana ibi bintu. Rero uyu munsi ntekereza ko Uburundi buragenda gato, baragenda bamu inshingano mu gihugu, abaye vice president wa parlement, arakora guverinoma zose z'i Burundi baramukoresha. Icyo nicyo kiza kigaragara ko Uburundi bufite uruhare runini mu kudashaka guhana cyangwa se gushakira ubutabera Abanyamurenge, kuko ababikesweho aho byaberewe ubundi mu mategeko, aho icyaha cyabereye niyo bambere bafite inshingano nyamukuru zo gukurikirana icyaha cyabaye, kuko niyo bafite kuko baba ku butaka bwabo, kandi baba bafite access ku bimenyetso mu buryo bworoshe, ndetse n'amategeko baha souverinete y'ibintu zabere mu gihugu cyagira ngo bikurikirane. Ariko Burundi kugeza uyu munsi twatanze ibirego, hari bigeze kumenyesha ibirego bimwe bikimara kuba, numva Maître Honorable Muzinyarugaba yarabikoze, bakora urwandiko bamenyesha Burundi kugira ngo ukeperereza. Ivyo nibyaha dutegereza ko leta y'u Burundi izakorana yuwe n'abantu baguma maboko yabo kugira ngo bakore amaperereza. Baragenda bose kugeza uyu munsi baricecekera. Nibwo bacika cumu n'imiryango y'Abanyamurenge basura bishaka nk'ubushobozi, bishakira abanyamategeko b'umwuga. Ubu hari umunyamategeko witwa Dominique Nshospe, ni Umufaransa, dukorana buri munsi ku wundi kuri iyi dosiye ya Gatumba, dufata amatemwanyaje, dukora n'andi research ku bindi byose bintu twakora. Twaregeye Burundi, turega Gato n'abo bafatanyije mu nkiko mpanabyaha cyangwa se inkiko za penal. Turasubira turega none bigena basobanurira turega leta y'u Burundi mu nkiko administrative kurangarana Abanyamurenge, kuko navyo amategeko yabo arabiteganya. Ariko kugeza n'uyu munsi twareze kuva mu kwezi kwa 7, kugeza n'uyu munsi
ntacyo bavuga baricecekeye, ahubwo igitangaje ni ukuza Rwasa akaza ku mbuga nkoranyambaga iwe akaza uyu munsi avuga ko nta cyaha yakoze ahubwo bizakozwe na leta y'u Burundi. Rero leta y'u Burundi nimba uyu munsi iri kutwumva, twaranayivuze kuri radiyo yabo Isanganiro barasama n'ushinzwe kurwanya jenoside mu Burundi, twari mu biganiro nabo, avuga ati nimba leta y'u Burundi iri kutwumva, baramufite mu gihugu na Pasteur Habimana, yewe iyo presomption d'innocence turayemera mu mategeko, nibashikirizwa inkiko baburane, abantu batanga ibimenyetso bibashinje, nabo bagabo batanga ibibashinjura, niba babere yes tuzamenya ikindi tuzakurikizaho. Ariko uvuga ngo abarundi baracecetse, barabireba, bakibaza ko abanyamurenge tuzaceceka. Dushobora na rimwe kuzaceceka n'umunsi n'umwe, n'abazavuka n'ingoma zajaho zose tuzabivuga, tuzabisakuza, ahashoboka hose. Ntabwo buriya bwicanyi bushobora kuzarangira ngo tubyibagirwe. Rero bavandimwe, muri hano ntizimze mu magambo, uyu munsi rero ni ukwamagana gato na Pasteur Habimana batangiye guhindura imvugo zabo, badashaka kwita ubutabera kandi batinya ikibaba n'u Burundi. Ariko noneho tekereza ko uyu munsi bashobora kuba u Burundi bwahinduye, bushobora guhindura imvugo nabo uyu munsi, bavuga ati nimba gatwe bashinje, reka natwe twitaba n'inkiko nabo turebe noneho ibimenyetso abo bizafata. Ikindi kibazo gikomeye kibabaje kuri po ya kabiri ni ikibazo cya leta ya Kongo aba banyamurenge bakomokagamo. Nayo uretse kuba yuko abakoze amahano harimo abanyekongo nk'uko bigaragazwa mu maraporo ndetse byavuzwe no mu madisikuru y'uwahoze ari vice president His Excellence Ruberwa, yarabisobanuye neza umunsi uko ukuntu byateguwe n'abahoze muri Maimai ari abasirikare bentegeye muri guverinoma, ukuntu bambutse, na raporo zigaragaza ko hari bamwe nabo basanze muri iyo periode bahise barimo banavurwa bakomeretse, sinzi icyo cyaca bakomerekeje imbunda zabo barasanye ubwabo. Raporo zikabidetaya neza ko abo basirikare baje bakambuka, hari n'ubuhamya bwinshi bugaragaza n'ukuntu bambutse n'amasasu aho banyuze naho bahuriye. Ariko leta ya Kongo nayo kugeza uyu munsi twarayandikiye, twarayiregeye, nayo tuyereka ko nayo ifite inshingano zo gushakira ubutabera abanyekongo biciwe mu buhungiro, kandi hari abanyekongo bakoze ibyo byaha. Ariko nayo kugeza uyu munsi ntacyo nayizeraho n'ibiri kuba uyu munsi biri kuberayo, biri kutubaho abanyamurenge n'abatutsi muri none n'abahema n'abandi bashobora kuba bazira akarengane. Ariko ibyo tuba tubivuga kubera gutyo ariga abantu bitwa banga ngo se ngo abandi banyekongo ntibapfa. Icyo kintu tugomba gitandukanya, kubera ko nta bandi turapfa, dusanga ibibazo na Kongo, dusangiye akarengane, dusangiye imiyoborere mibi, ariko ntabwo dusangiye ivangura n'itotezwa. Icyo ni ikintu cy'umwihariko tugirwaho kiza kidutandukanya n'abandi banyekongo. Arabavuze ngo inyamaswa zose ngo zirangana, ngo ariko hari inyamaswa zimwe ziruta izindi. Twebwe rero muri Kongo turangana twese nk'abanyekongo, dusanga imiyoborere mibi, kutagira imihanda, kuruswa n'ibindi. Ariko hari ibindi by'umwihariko byo kuvangurwa no gutotezwa no kwicwa no kuribwa abantu bazira uko baremwe. Icyo kintu rero umuntu wese agomba kucumva yuko ariyo tandukaniro. Ntekereza ko ariyo mpamvu n'ubu nyine na Kongo kubera ko ari abanyamurenge baguye mu gatumba idashobora kugira icyo ikora. Twayandikiye, twayiregeye, tukora amaperereza nawe tubishikiriza inkiko zabo ibyahabereye, ariko kugeza uyu munsi nta gikorwa. Ubu mwaka ushize no twongeye gutekereza bati okay, haravuga interahamwe, kandi interahamwe n'abanyarwanda. Hari abantu bibaye icyo kibazo nabo, wenda mbonye umwanya wo kibasobanurira. Interahamwe maraporo zirabigaragaza neza, ndetse na wahoze ari
nani wa Nations Unies yari Kofi Annan je pense nima ntibeshe. Ndareba ibyo yavuze ko statement yakoze yagaragaje neza ko iyo coalition yari irimo intera hamwe zakoze jenoside mu Rwanda nazo zafatanyije n'abo bagizi ba nabi. Rero mu mategeko y'u Rwanda nabo akaba harimo ingingo zibaho uburenganzira kurikirana abantu bose bakoze izo zaha bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nabo twacatse neza barango nabo tubaregere nabo tubabwire ngo dore mu bakoze abadukoreye amahano harakeka mu intera kandi nabo n'abanyarwanda n'ubundi nabo murabarega mu nkiko kuri jenoside bakoze mu Rwanda kandi amategeko yanyarabibemerera. Twebwe icyo dushaka inzira yose twanyuramo iyo gushaka ubutabera turimo turanyuramo. Abibazaga icyo kibazo nizere ko nimwongera ukibazo ndakibasobanura turakibahaho mu muco n'amategeko yacu twagendeyeho arahari twayabasomera nta kibazo. Turegera ICC Uburundi bwavuyemo na mbere yuko buvamo bwa mu masezerano bwayakoze yo kujyamo neza ubwicanyi bwa Gatumba mu mazu kwezi kumwe bubaye. Ariko nanone Kongo himweri imwo bamwe bakoze ibyo byaha barizwa muri Kongo ndetse bakaba ari n'abakongomani kandi kaba irimo twanyuze nayo amategeko twemera kuba twaregera ICC tukarega Kongo abanyekongo bakoze ubwo bwicanyi nabo bafatanyije barimo abarundi kuko bakorana n'abakomplice babo. Rero nabyo ibirego twara bitanze n'ubu n'ahandi hashoboka tukwemenyesha na Nations Unies akazi karakomeje. Ariko uyu munsi cyatuzanye nyamukuru ngira ngo nuko bitanye isano no kuvuga ngo Uburundi uyu munsi bumenye ko budufitiye ideni kandi tutazigera duceceka namba. Agatorwa asaba bise na Pasteur Habimana nabo ubwabo niba napfa tuzareka kubamagana kuzageza bashikirijwe inkiko cyangwa kuzageza ibyo ubutabera bwakorewe bene wacu mu Gatumba tubonye. Rero bavandimwe reka navuze umwanya munini cyane nakomeza nkavuga iyo ndi kuri dosiye twatumbera mbere nk'abapasiteri babwiriza bagatinda nakomeza nkavuga ariko reka ndekeraho tuhabandi ijambo dusangira ijambo tungurana ibitekerezo. Mwakoze Godfather na Ziravumera mu kuduhostinga uyu munsi kugira ngo dukomeze kungurana ibitekerezo. Turasaba n'abacikacumu muzamuke mutanga ibitekerezo n'abandi kandi basaba komeza mukomere mwihangane kandi turababwizeza ko yaba twebwe n'abana banyu tuzabikurikirana kuzageza tugeze ku mperezo. Murakoze cyane. Urakoze cyane Maître Innocent, arakoze ku kiganiro uvuye gutanga. Maître Jean Pierre ntabwo nabashije kumubona abaye ahari bitwereka kugira ngo tubashe kumuzamura kuko ndareba muri audience simubone. Hanyuma nabonye n'abavandimwe ndetse nabonye na mushiki wacu president wa Fondation Gatumba namubonye muri audience. Bashobora kuzamuka bibaye ngombwa bumva byabashokera kuko turaza gukenera wenda ko badusangiza uko bakiriye iriya mvugo yuriya mwicanyi nka Fondation, nubwo muri rusange abanyamurenge n'abandi bafite umutima wa muntu babyakiriye mu buryo buremereye, ariko nka Fondation babaye babishobora baza kuzamuka bakatubwira uburyo ki bakiriye imvugo yuriya mwicanyi ndetse niba hari n'icyo bategereza cyangwa bateganya kuba hari icyo bakora mu nyandiko. Ubwo ndavuga kurega leta y'u Burundi niba hari ubundi buryo bagendeye ku mvugo yavuzwe n'uriya mugabo agatorwasa, nabwo biraba ari byiza. N'abandi rero muze kuzamuka bashobora kutwunganira cyangwa kunganira Maître Innocent
rwose umwanya ni uwanyu. Ariko nagira ngo mbaze Maître Innocent wenda mu gihe abandi batarazamuka na Maître Jean Pierre atari yaza kuko sinamubonye. Eh, Maître Innocent, tuzi ko muri mu nshingano nyinshi, cyane cyane ndagaruka kuri izi nshingano zo gukurikirana ikibazo cya jenoside yakorewe abanyamurenge mu Gatumba. Mu itsinda ry'abanyamategeko mukomeje gukora, nabwo turabashimira cyane. Ariko nagira ngo mbaze aka kabazo se, nyuma y'aho Agathon Rwasa agaragaye muri audience yabaye, niba ntibeshe, sinzi niba ari ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu, hagati aho, ubwo yavugaga ariya magambo ashaririye ndetse akanageraho avuga ibyo muvuye kuvuga, atunga leta y'u Burundi urutoki. Nk'abanyamategeko, iki kintu hari icyo mutekerezaho cyangwa hari ibyo mwaba mwarabashije kuba mwaratoyemo byunganira ibyo mwari musanzwe mukora, ku buryo hari izindi nyandiko zaba ziri bukorwe cyangwa mwaba mwaramaze gukora mu rwego rwo gukurikirana cyangwa rwo kugaragaza no kurega leta y'u Burundi mu nkiko? Murakoze. urakoze cyane Zara mubaza ikibazo cyiza cyane. Ntekereza ko iki ari ikindi kimenyetso cy'inyongera mu zo twari dufite, cyane cyane kinagaragaza ko leta y'u Burundi igomba kubikoraho, kuko iba icecetse Agathon akakomeza akavuga biri kicecekera, biba byemeje ko leta y'u Burundi ariyo yatwishe yabikoze. Hatekerezwa n'izindi ngamba nshasha. Ntekereza ko twavuganye n'abayobozi ba fondation, nabo twaravuganye. SP ntabwo akiri presidente, abaratoye ubushize, reka nanzo mbibabwire. Witwa Desire Rusengo niwe president, na Aime akaba vice president we. Twaravuganye ubushize. Hari ingamba turi guteza kugira ngo tube kwandikira leta y'u Burundi tunagaragariza ibyo bavuga, noneho igira icyo bitubwiraho nayo. Birimo birategurwa kandi izera ko bizakorwa, kubera ko ndabona Aime Bidera arahari, niwe vice president. Wenda baza kumuzamura, wenda yagira icyo bivugaho. Ariko ku ruhande rw'ibimenyetso, ni ikintu kimenyetso cyiza cyane kitweve na leta y'u Burundi igaragaza toke nimba baratureze no gatatureze ko twishe abanyamurenge, tugomba icyo tubikoraho, tugaragaza ko atari twebwe. So ubwo rero nibyo tugomba gutekereza kuzabandikira, tubasaba ngo dore twarabatakiye, twararize, twirwa tubereka abantu bicanye, none abo bicanye muri bafite n'abayobozi banyu, nawe ni leta yanakorera n'umuyobozi muri yo, by the way. None dore avuze ko ari mwebwe, noneho nimutugaza ko atari mwebwe kubera ko twatanze. Ndumva ari indi nzira cyangwa se ari undi murongo baduhaye wo kongera gupushingamo. Murakoze. Arakoze cyane Aime. Nkuko wari ubivuze, vice president, wazamuka niba uhari rwose, wasaba ijambo niba ufite umwanya, ukatwereka ukuboko, twabikora uramutse usabye mike, kuko bamwe ntitumuzi. N'abandi bifuza kuba hari icyo bakunganira cyangwa bavuga ku byo babashije gukurikirana kuri Agathon Rwasa, nabwo bazamuka bagafata ijambo. Umwanya ni uwanyu mwese rwose, muriyegerejwe. Hanyuma nanone njye ufite mikoro, dutangira twavuze ko iri jambo Agathon Rwasa yavuze ejo bundi, hari abantu bagiye baryumva barihuza n'ijambo ryahise rivugwa n'umujenerali wa leta uyoboye zone ya 3 ya Kongo, aho bivugwa ko kuri iriya tariki mu Gatumba abantu bapfa, umuvugizi wa Agathon Rwasa Pasiteri Habimana, ngira ngo niba ntibeshe, niba wari umuvugizi simbizi, muraza kunkosora niba atari byo, aho yari amaze kwiyemerera ko bakoze ayo mahano.
hanyuma hakavugwa ko uwo mujenerali n'ubundi icyo gihe nawe yavugiye ku maradiyo mpuzamahanga agira icyo avuga kuri abo bantu bapfuye kitari cyiza. Ejo bundi mu mvugo za Gatorwasa zongeye kugarukira rimwe nyuma ya myaka 20, nawe yongera kugaragara kuri televiziyo, kuri kamera, aho yongeye gutangaza ibindi bitero agiye kugaba ku Banyamulenge, cyangwa leta ya Kongo igiye kugaba ku Banyamulenge. Ibi bintu hari abibaza ngo se iyi coincidence yo kuza k'uyu mujenerali agatangaza izi nkuru, hanyuma hagahita hagaragara na Rwasa wari umaze imyaka igera 20 atagaragara kuri media cyangwa atavuga kuri iki kibazo, noneho hakaza nawe bikabera igihe kimwe. Ibi bintu hari icyo mwabivugaho nk'abanyamategeko cyangwa hari icyo mwabitekerejeho? Metero umwanya n'uwanyu. Ziravumera sinumvisha ikibazo. Umujenerali w'u Burundi wa Navuze umujenerali wa leta ya Kongo uyoboye zone ya 3 ya Okay. gisirikare. Bivugwa ko muri uriya mwaka kuri iriya tariki, igihe umuhari wa Gato witangarizaga ko wishe Abanyamulenge, hari ijambo nawe rivugwa yavuze kuri uwo munsi ku maradiyo mpuzamahanga. Uyu munsi yongeye kugaragara atangaza ibitera leta igiye gutera cyangwa igiye kugaba mu Minembwe ku Banyamulenge. Izi coincidence ziziye rimwe, bose muri iyo myaka 20 bari batarongera kumvikana ku maradiyo mpuzamahanga, ariko bakagarukira rimwe. Okay. Ndatekereza ko byangora kubona igisubizo uyu munsi, kuko cyo kiganiro nobanza gukora ubushakashatsi nkabona statement yakoze, nkayisoma, nkayumva, ariyo umuntu yumva gusa kuvuga ngo baravuze, kandi nk'umunyamategeko kuvuga ngo baravuze ntago byanyorohera guhita ntanga isano, ariko baje ikibazo gikomeye cyiza. Ahubwo mbonye statement nkayumva niriya, nkareba n'uyu munsi isano bifitanye, nagira icyo mbivugaho. Ariko uyu munsi ndumva nta usibye ko amagambo yavuze ntayemera, ibyo yavuze ntabyemera, nane bitwitinze ku rukuta rwanje birahari. Ariko uyu munsi guhuza isano rye na Gatorwasa ya 2004 kuhuza uyu munsi ni ikibazo kiri mu bwenge kandi cyumvikana, ariko ntahita mbona igisubizo cyangwa se ngira icyo mbivugaho. Nabasa n'ubwe muri polemique usineko zo bushakashatsi. Wenda reka tuzagitegura ikiganiro tugicukumbure turebe isano byabifitanye. Nkeretse rundi wanyunganira, ariko ku giti cyane numva nta gisubizo notanga gihamye. Murakoze. Urakoze cyane. Ngira ngo ikiganiro ntabwo ari icya host na Maître Innocent. Audience iri open ku bantu bose, uwagira inyunganizi, uwagira ikibazo, rwose ikiganiro kiri open. Mwazamuka kuko ndabona hari abasesenguzi, harimo ba Teddy n'abasesenguzi bakunze kugaragara kenshi. Bashobora kuba iriya mvugo ya Gatorwasa barayumvishe, wenda bafite uburyo runaka bayumvishemo. Teddy mubaye mufite akanya rwose, mwazamuka mukagira icyo muyivugaho nk'ubusesenguzi, kuko tubaziho kenshi kugaragara mu basesenguzi banyuranye kuri media. N'abandi bari hano, ba Mzee Safari, ba Pastor Kingdom n'abandi, rwose audience iri open. Abantu bazamuka kunganira cyangwa mukagira icyo mutwerereye. Ndabona umuvandimwe Teddy Mazina yarazamutse. Teddy Mazina, uratwumva? Okay, urakoze cyane, turakwakira muri iki kiganiro. Topic iri hejuru turimo kwibaza imvugo ya Gatorwasa nyuma y'imyaka 20.
jenoside ikorewe abanyamurenge mu Burundi mu Gatumba. Uyu munsi akaba ari bwagarutse kuri media, sinzi niba waramubonye muri space y'ubushize aho yari umutumirwa cyangwa niba waramukurikiye, aho yagarutse ashinja leta y'u Burundi ko ifite uruhare mu iyicwa ry'abo banyamurenge baguye mu Burundi. nibaza Yes. icyo nabasangiza ni kubaha a picture kugira ngo umuntu abone icyo Rwasa ari mu Burundi cyangwa icyo Paripehutu FNL yiwe iri mu Burundi, kugira mwumve ukuntu en fait bablutse n'ukuntu batamukurikirana. Nubwo je ndibukana muri Moise Nyarugabo turi kumwe i Bujumbura yaje kwitwara kuri icyo kibazo. Kugira umuntu ajye kumva agomba kureba ishusho y'u Burundi ukuntu imeze. Leta y'ubu ya Bujumbura yubakiye ku ngengabitekerezo yavuye, bose bavutse bava muri Paripehutu. Paripehutu yatanguye imbere ya Rwasa nawe ataraza, ivamwo Frodebu, ijya kuvamwo CNDD, bose mugabo ingengabitekerezo yubakiwe yicaye iwabo. Ubu Rwasa aracyafise base niniya cyane populaire mu gihugu, arusha n'abantu CNDD-FDD nubwo iyo ifite igihugu. Impamvu batamutanga nibaza ko ari kubera banga nabo bari mu ngengabitekerezo bavuga bati yarabishe, nitwamutanga tuzaba tubafashije ntabyo dukora, kuko nabo nyene ntibari bazi aho baba, barimwo bamwe bariwe abandi bari hirya, bagiye bahindura imigambo n'ibindi. Ibyo yashoboye kuvuga nubwo avuga ngo ashobora kuvuga ati leta y'u Burundi iri inyuma yavyo, mugabo ico gihe leta y'u Burundi ntiyari y'ubu baja kwica abantu babahora ubusa, babiteguye. Habimana akavyemera. Sinzi ko mwumvise ibyo Habimana yavuze cyo Burundi, ati jewe n'ubu aravyemanga, ati narabishe, ati ubu ndashaje ngiye gupfa mugabo narabishe ndabivuga, kandi arabaho ari ngaho i Bujumbura. Donc nibaza ko ibintu birahindutse i Burundi, nta muntu azokurikiranwa. Igikuru nuko uno munsi umuntu wese yokora kugira ivyo bintu ntibizopfa bisubiriye. Bihindutse umuntu ashobora gufata abantu akabashira mu nkiko, mugabo bajya abagabo bibereyeho bari kwishima, bari kumwe nubwo bicana muri bo, kubera CNDD irica abantu ba Rwasa. Donc kugira wumve impamvu CNDD akora kuri Rwasa ni kubera basangiye inkomoko, basangiye ingengabitekerezo, kuko babona ko bamukoze, ko baba bakoze ku ngengabitekerezo yabo. Umunsi yabagoye agomba kubarusha mu matora, nubwo amatora nayo nyene atazabarusha kubera atari clear, bazamufata cyangwa bamutange, mugabo mu gihe atarabagora bazamureka kubera barakeneye base yiwe nabo, nta kindi no kongeraho. Icyo nzi nuko Rwasa agera i Burundi avuye mu ishamba entre guillemets, yabonye yuko abanzi biwe batari abatutsi. Yarabyumvise, je ndabizi kubera akenshi twaragiye kumusaba ama interview, baramubaza abantu biwe, barabamaze, barishe en fait CNDD buriya yishe aba FNL Paripehutu benshi kuruta n'abatutsi yishe, mugabo ntibabivuga, bamurekera hariya bakavuga bati ntacyo kimaze kugira ngo bagume biberaho. Mugani wabo kandi nta manza bazoshinga, ntibazomutanga. Murakoze. Arakoze cyane Teddy Mazina. Rushimisha Teddy arakoze cyane. Reka mwunganira akantu gato, avuze akantu keza cyane. Ndibuka ubushize radio Isanganiro yaraduhamagaye, dukora ikiganiro, hari witwa Pascal niyo nizigiye, umu expert muri relation internationale.
ndetse n'uwitwa Jean de Dieu Mutabazi, ni perezida wa Observation Internationale pour la Prévention et la Eradication du Génocide mu Burundi. Noneho ndashaka kugaruka cyane kuri Pascal yavuze amagambo meza nk'uko Dede avuga ati Uburundi nta mpamvu n'imwe bwabona yo kudaha abanyamurenge ubutabera, nta mpamvu n'imwe bufite bwasobanura. Ariko icyaje gutangaza witwa Jean de Dieu yaravugaga akazana ngo abarundi barishwe muri za 1970, ngo abarundi barishwe bangaha, ngo ibi rero byabaye mu Gatumba, ngo byabaye nyuma, ngo ntibakagombye kuba ikibazo, ngo nubwo bemera ko ari icyaha cyabaye kandi bishwe, ariko si byo byonyine byahabaye, ngo hari n'ibindi byabaye muri Congo, ngo bigomba gukurikirizwa hamwe byose. Ukumva ko uwo ni umuntu ushinzwe kurwanya jenoside no gukora prevention mu Burundi. Ya ideologie ndavuze ni iyo ngiyo kuvuga ngo okay, ababikoze turacyabakeneye, ideologie nimwe, reka tube tubaretse. Ntekereza ko rwo ruhare runini leta y'u Burundi iryamyeho muri iyo ideologie, kudakurikirana umuntu uri mu gihugu wakoze ibyo ayo mahano bahari. Kandi ndibukana ambassador ari Ethiopia, Nyamitwe, ndibuka ko twigeze gukora space nawe arambwira ati rwose nanjye nari mpari, ti aka karengane k'abanyamurenge turakareba twese, ariko bakakavuga ababikoze barahari, ariko ideologie yabo ikagenda ikabimira. So sinzi rero icyo abantu bakora kugira ngo ahubwo abarundi baze badufashe, kubera ko ntabwo Burundi buzabaho bimeze gutya, muri iyi ideologie ibintu bigenda gutya, abantu ngo bishwe ngo kubera ko bishwe n'abantu bahuje ideologie, se fini birarangiye. Ntekereza ko bidafitiye akazoza keza ku Burundi, nubwo tutazaceceka twe kugeza tubikurikirana. Murakoze cyane, mwaha abandi amajambo. Yes, urakoze cyane. Niba Teddy nta kindi yongeyeho kuri iyo reaction yawe, reka dufate Rushimisha. ugende kuri Twitter ya Jean de Dieu Mutabazi, urebe ibintu ya Twitter muri za 2015 ataraba kuri rya post, uzahita wumva impamvu utakwizera ibyo akubwira. Asante. Uko ibintu yandikaga wewe. Thank you. Yes, Rushimisha, sinzi mba muri kunyuba. turakumva. Asa murakoze. Nari mfite n'ibibazo bibiri gusa nabaza Innocent. Icya mbere, ndetse nimba hari inyandiko cyangwa se bakomeza kubwira Kongo, nimba ari inyandiko bategura cyangwa iyo babaza ibibazo kuri Kongo, nimba babasubiza iki kuri iki kibazo. Ikindi nabaza ni ikijyanye n'iki se, nihe twakora nk'amakuru nk'urubyiruko bavutse nyuma cyangwa bari bato muri iki gihe, mu gihe cya jenoside yakorewe abanyamurenge mu Gatumba. Na sose twakora kuko ni icyaha kizamara igihe kirekire, ni nk'ubuvugizi bategura. Cyangwa murakoze. Okay, urakoze cyane Rushimisha. Ku cyanyuma ngihereho, ndabona hano hari ya Mebideri dukora ama press release buri mwaka iyo twibuka. YouTube yuzuye amateka ya Gatumba, yuzuye amatemonyage y'abacikacumu mu mvugo zose. So wayabonaho ayo wifuza yose, unayakeneye ko tuyaguha kuri inbox watwandikira twayaguha. Na kubijyanye na leta ya Kongo yo, mu by'ukuri ntabwo turabona igisubizo na kimwe mu nyandiko y'cyabo. Iyo twibuka buri gihe dutumira igihugu, tugatumira abayobozi, twabahaye n'ibirego byanditse, ariko ntibadusubiza. Ariko akenshi bamaze ubona barabikora Kinshasa, kazamwe ba minisitiri, kazamwe abayobozi bakabivuga, ariko bikarangirira aho ngaho, kandi basa nk'aho bavuye bafashe inshingano. Ariko turakomeza tukagerageza, ariko nta kintu gifatika dufite twavuga ngo dore icyo Kongo yatwijeje. Urakoze. Yes, urakoze cyane Rushimisha. Sinzi ko waba washubijwe.
Okay. Yes, ndabona wenda abantu sinzi niba ari uko bashobora kuba batarakurikiye ibiganiro by'uriya mu genosideri Agathon, sinzi, ndabona abantu basa n'abatazamutse, wenda nta bibazo babigizeho, bashobora kuba barabyumvishe bagasobanukirwa, cyane ko umwicanyi bari basanzwe banamuzi, kuba yagaruka agashaka guhindagura imvugo muri buriya buryo, nabyo wenda abantu barabibonye barumirwa, gusa barekeraho. Nizo mpamvu wenda bifashe batakomeje kuzamuka ngo bagire icyo babivugaho. Ah, ndatekereza ko akenshi usanga ibi bintu biba biri sensible cyane, abantu baba barakomeretse kandi biba bisaba nk'ibintu biri tekinike, abantu benshi bagasa nk'aba batumva cyane uko bikurikirana, uko bikurikizwa, no kubivuga bigatera impungenge kubera ijambo abantu baba batinya kuvuga ijambo ryo komeretsa. Rero cyari n'ikiganiro kizana shosho polemique, abantu bakishaka kuzamuka, ariko muzamuke nta kibazo, tungurana ibitekerezo kucyo twakora kuri amagambo ye Burundi uyu munsi bwemera bugaceceka ko aribwo bwakoze jenoside y'abanyamurenge bushinjwa na Agathon Rwasa wabyemereye kuri via umuvugizi we, bari kumwe mu gihugu. Ngira ngo bushize yari ashinzwe ibintu za peteroli, acuruza ibintu za peteroli akora na Tanzania. Hari nige mbungeze mbona bakora bareklama ibintu byinshi kuri nani ya peteroli mu Burundi, bigaragaza ko n'umuntu uri mu gihugu bakoresha. So ntekereza ko mugomba gutekeza ingamba zo kwirwanaho. N'ukwirwanaho ntabwo duteze baturwanaho, inzira yo kwirwanaho ifitwe na bamwe bari kwitera umurenge n'ahandi, ni n'inzira y'ubutabera yo kwirwanaho, kandi nta handi hantu ushobora kuzabona uburenganzira na hamwe usibye gushaka uburenganzira mu butabera. Amategeko katwemerera kubona uburenganzira nk'ubw'abandi banyekongo n'abandi naho turi hose. Murakoze cyane, umwanya no wanyu ni kandi nimba bidahari ibindi biganiro ndumva twasoza space hanyuma wenda tukaja mu yindi, ariko ndabona audience ari nini cyane, irimo abantu 100 barenga. Mwakomeza, murakoze. Maitre Innocent, urakoze cyane. Ndabona abantu bakirimo bazamuka. Ndabona hari Nzabonimpa Fidele wari uzamutse, ahari afite inyunganizi cyangwa afite ikibazo yifuza kubaza. Nigeze no kubona Kingdom nawe yari yazamutse, ndabona hari. Reka Nzabonimpa, umwanya ni uwanyu, katubaho umwanya. Murakoze, muranyumva? Turakumva. Nakabazo nari mfite kuri Maitre Innocent. Mu minsi ishize twabonye bari muri Kenya ndetse no muri USA bagaragaza démarche barimo yo kwegeranya ibimenyetso. Ndashaka kumubaza aho bigeze. Nawe ibya Agathon rwose nta butabera twabona kuri we, cyangwa se n'abandi bose baratwihoreye. Nashaka kubaza iyo démarche yabo bigeze. Murakoze. Okay, ni ibaise nk'ahindura topic, wenda tutahinduye topic twagusubiza, ariko dukomeze muri iyi topic uyu munsi. Bimwe barimo dukora n'ubu birakomeje za collective des avocats, ni ibimenyetso, ni ishyirahamwe ry'abanyamategeko rikora documentation ku bwicanyi bukorwa abanyamurenge kuva 2017, abatutsi ba Nord Kivu ndetse n'abahema. Dukora amakonferensi atandukanye, hari n'iteganywa izaba vuba London, nayo duhaba space aba victime bakavuga. Twayikoze ahantu batandukanye, Belgique, Nairobi, USA n'ahandi tuga duhura n'aba victime no kugaragaza ubwicanyi nyine butagetinga abatutsi, abahema, abanyamurenge nk'uko twabisabwe n'abagwe muri za community. Birakomeje, ibirego biratangwa ahantu hatandukanye, haba mu nkiko nationale cyangwa se domestique ndetse n'inkiko mpuzamahanga. Ivyo birakomeje, kandi urugamba rurakomeje, nta twigeze duhagarara.
n'uko turakora n'ibyo dutegura muhora mubona amakomunike mu minsi yava muzabona ibindi muri make turakomeje. Maxi. murakoze cyane bo mumbabarire kusa naho ntabwo ari ukudeviyasije ariko ni nko kugira ngo abantu bajye basobanukirwa neza. Mu minsi yashize nanone twabonye